Meghalaya Post.news. Da gajing sim kiao emali ka mauti constituency wa Charles Margar kala long gajing terku ka bakrau hakalit kawan haka baka suruk khandau ka bajangai kumba sispa meter ban peniaso shaka health sub center Sonidan bat mentala la ban siang da suruk deu bilat ka bapaka bala pensuk sisai ki pai ba habalait ban sha sumar hakate ki jaka ajing sumar ka sorkar kumban pen kamau ka ne ka suruk haki sinam bala lenno nadu ki doktor ki nong trai ka tanan ka kot ka khia bat wat ki pai ba ki ma jing e ban ya ling ba ka suruk khandau ba peniaso shaka te ka health sub center Sonidan bat khamtam haka por slam bawat ki kali kit nong pang kim laj ban leng Henry ling ba ka jingsim khiaw MLA baklam dapat penmang skim lala banchna da ka srok deu bilat bapaka kabala suk hakalet kawan ki pajba dehdian blada banchna da ka srok deu bilat bapaka MLA ka mahoti ba Charles Margar hakash potrik urumpang arajara punrio daladi ulalit ban ple pajba ya kini ka surong ban IT shakashnong bat ka jaka ajing sumar ban pendun kam na ka banta kalet kawan habapang ba sitom haba ple pajba ru ya kini ka surok MLA ula penlong ru ya ka jingjurip hakate ki health sub center balapan sengau ru halor sibun ki jingduna badang don kam na ka sorkar kumbalapan sengau da ka bor snong bat ki bor ka te jaka ajing sumar ban na kalyang MLA ru ulah kular ban shimkhia ban kran shak sorkar baru ban thaw ki lan kilenti na ka banta ban penbyang ya kita ki jingduna ha ka te jaka ajing sumar ka balong ka jaka ban ajing sumar ki babang basitom ha ka te ka than pa wujing so bu khaw e kom lu le bona don kan bat ni bengela bendon kom ni hang ni kalenti bengin lek sub center ni aku lei ba ondar kendai di belong long ba snong paket ket boklang dor phang belong sketri snong aku lei ke pang store be dong ki dorang ba ro na ta ki perlok na ki department di bawan kita ko e ko kam ke bangi tunduk snong aku lei ke doktor ki nurse staff nurse hangi congratulations na kita joki let's yo ni suro Masuk sedang ngawan jengok ini ke sub center ni ke jing putut banyak yang ni yang keba ya piru kelabu jeng ya sisa kalet kawan ban penkiu ke ambulans ni ro sejerong ro korliur melasu kat no tam lele na menta kiba armet kiba de banwan ban check up ya lede yang ni nang ta immunization nang ta ki klung nang ta de nak menta ki badai banwan ban ai ban sha ke jung sumara ke ka sub center tolong sisa ke jing ya kumbala ong irang ba snong ba akapor bangwan kamdon kono kono skim dai ngala su aibor ai ba kitbok belum sketri snong ba inang pentrei ya kani ba nganak sabu skim hadin ti mentaru hadu menta nisngode ban ai kublei ke pangi wat ba wat dah ke tukopor ngimpat yo sanction ila nak pentrei ke kam kublei siun baket kani ka jingerap ko jungpi kalong ko jingku ya ke sub center bat igenok song snong di baro tengengej ba keneka ni surok iba lengkot kaleng kalong ko jingku na kementa ke sub center dinong trai bat kumjuru nam taki pai bahi Meghalaya Post.news.